Kani kedai ke All India Radio Shillong ke khubor ban puli da ilusatas im. Kini kilong kimat bakong san jong ke khubor. Hadian hendriu polai si nang her ka jinyok pang COVID-19 kibriu hari India. Syajet ke India kum kadukhat jong ke United Nations Economic and Social Council ECOSOC na kabenta kasnem arhajar arpau hadu arhajar arpau saw. Bat nang duna kibayot maya ke jingpang COVID-19 hamigalia kibadang shitom kila her sakasan hajar duna. Shua bagin poish ki kubor kibapanya en pensingaw ya ke jingpan pana. Namar ke jingdan jong ke jingpang COVID-19 ni kentu ya baro kinong sangap jongi bakin kensting hendrai ban sumar bat pikir bahaya ladi bat kito baro kibala palat ya ke salpu san snem shaneng kibala dep ITK hakawat ke baningkom kidai bani ya kawat ke ba aru hakapur balabu. Pikir ya ladi bat yada da ke babut ya kini lai tali ki rukom le ki basu. Dan ya ke jingda kamat bat kamut penjenga iwai na iwai pan kam pikir bat lekhu ya kakti bat ke kamat. Lada pidang kam jingtip bak hambanya pilak ban pun hau national helpline number ubadai not iwai lai kandai hinyo pra not saw hendriu bat iwai not hinyo san. Lani hau helpline number jong ke Megalia kata iwai not pra bat iwai not hinyo not. Mentapat ki kubur ki bapanya. Katanat ke kuat ke kia jong ke sokar pedeng kala yatu baka jiyo tma jong ki brio ya ke jingpang COVID-19 kala duna ya ke shilak hadian hendriu polai singi. Hapo ki arpau saw kanta balala prapo hendriu hajar saw spa kandai po prangun ki brio ki dayo tma ya ke jingpang ke balong ke baduna tam haki hendriu po hendriu singi. Ke jingkuat jong ki brio ru kala nang kiyo halaka singi bat tam ya ki badang yo pang tmai la arpau hendriu singi menta. Kajingkoit hakari India kalakio shaka kandai pausa point arpau kandai na kashispa. Palat shilak prapau hajar mut kinongpang kilakoin hapo ki arpau saw kanta balala. Kajiyot thamaya kajingpang man kasngiru kalong saw point hendriu pau na kashispa bat kanang duna ya kashipau na kashispa hakikat sansgi linter. Kibala khalat no hapo ki arpau saw kanta balala kilong hajar shispa arpau lainun. Dakini ke jingyap ki brio na ka klam COVID-19 kalakio shaka lai laksan pawai hajar laispa khandai ngun. Ke India kala syajit kum kadukot shaka United Nations Economic and Social Council ECOSOC na kabentagas nam arhajar arpau hadu arhajar arpau saw. Ke ECOSOC kadai kamet ba jong karukam trekam ke United Nations kabate somlang ye kibrio bat wat ye kilat banweng ye kijing kanang ba ukon benriu ulaban im ha kaperthai. Unang mikmat bane jong ke India shak United Nations UTS Trimurti ula ai kublai ye ki member state jong ke United Nations na kabenta ke jingkersan jong ki lingba ka vote ya ke India bakanyo long dukon ha ke ECOSOC. Menteri Ranba ke Megalia ukonrat ke sama ulapha ya ke kaipon jong ke group of ministers GOM sya ke menteri Pelatangka jong ke sokal pedeng ke Nirmala Sitharaman New Delhi. Ukonrat sama ubalong unonyalam jong ke kenhun baprangut ki menteri ulapin pau ke jingskungu ya ke menteri Pelatangka ke balasanya ya ke GOM ban pendap ya ke kamram ke bakhya. Ke GOM kam menshua kalapet benya ya ke jingdan kam ban penduna nepelait na ke GST ya ke dawai tika COVID ke dawai ne jing sumar na ke benta ban sumar ya ke jingpang COVID ke tiar ban le test ke oksigen ke pulse oximeter ke hand sanitizer ke kor badan kam kum ke kor sam oksigen ke ventilator ke generator PPE N95 bat ke surgical mask ke tiar thaujing shit bat ke wei ke badan kam na ke benta ban sumar ya ki bayo pang COVID-19. Menteri Ranba ke Manipur Biren Singh nin kasi ulapinlong ke jialang bishar banyak lengba ke video conferencing ya ki projek beper badang pentre da ke National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL hapo ke jela. Hakajialang Executive Director ke NHIDCL Rajiv Sud ulayatu ya Menteri Ranba baki dan kato kani kimat bat kijing baki yakendo hakaba pentre ki project haki district beper.
Hakabiadai bat kini ki jing e Menteri Rangba N. Biren Singh ula batha ya ki Deputy Commissioner jong ki district bakin pet ya kani bat le ya ka badon kam baro. Ka Meghalaya Human Rights Commission MHRC hakala siuble kalapan ya ka kaipot ka babanya na ka sorka jala halor ka chinja basungsi balaja hakapado yom ha ompleng East Janta Hills hadin ba uye Hussein ubalong uparamajan jo ungwe ni kinong bala bala sakut hakakrem ula ujor ya ka jing bom sunyo ya ka hok long briu kat kum ka jing ujor laom ba mshim la sha wat ya ki bahayeng jong kinong bala ti do yom banlet sa ka jaka badon ka chinja. Kini kedek All India Radio Shillong kabawan lam shapi ya kubor. Kajingdan kibrio badang shitam ha Meghalaya kala nang duna ya kasan hajar ngut hadian bon tayo bakalakiyo. Menta kasi kamut minhane kasi kibrio ki badang yot maya kajingpan kilong Laspa inyo po kandai ngut kaba pinkiw ya kijingdan kibrio badang shitam sa kasawajar kandai spa arpo saw ngut layatu katanat kakoit kakya jom kajala. Hakajuk kapor kiladan news pa inyo po lai ngut kibrio kibalakoit hapo ki arpo saw kanta balala. Dakini kajingdan kibrio balakoit hakajala kalong lai pawlai hajar kandai spa lai pawlai ngut baro barapo kani kajuk kapor kandai ngut kilaklat no kabala pinkiw ya kajingdan kibrio kibalaklat hakajala syaka handril spa nyopo prangun. Ka District Legal Services Authority DLSA Jomka West Janta Hills nin kasi kalpenlong ya jing aitika ya kinung tre jomka kibakat pras nem saneng ha office jomka ha joai. Uba RM Carsentew Chief Judicial Magistrate kam Secretary ka DLCA ula pinpaw ka jingkimen namar ka jingbrun kipriyo kibawan pan aitika. Hadian san benai baki kam ki jam kila sakut klemtre hakala single ko office jongka Garo Hills Autonomous District Council kala play bat kinong tre kila let chalaka kam hakasin ka baningkong e hadian balajan arpota yo bakila sangi tre kam namar ka jingitut hapdeng kinong penya jongka council bat kinong tre ki bala sangi tre kam kabala poino shaka jisuk hakatayo baladem da ka jingmen joro jongka council ban siuno ya katulop jong kinong tre. Kasorkar lengbak University Grants Commission kalasya ikasamla puli bakin shimyek NCC National Cadet Corps kumka elective subject haki college kani kan penmentoy ki cadet kan thup ikitu ki badai na kathan khaput hakabala aibor ki bakin no senyang AA shakaban penklan yakari kum shibanta jong border areas expansion plan. Ka UGC kala penmi ikijing betha ki badon kam hakabe day bat kani bat lapha shaki vice chancellor jong baro ki university haka khatsan tarik uyayong ya ka NCC nyaw ni shimjing ken kum ke general elective credit course GECC ka balam kat kum ke jing ajing mun bala ai da ka Directorate General National Cadet Corps New Delhi kandai pawai Taliki College kila dep pentre kam ya kani ke jing ajing mun. Kaseng People's Democratic Front PDF kala kentu ya kesorka Meghalaya bahkan bu ya ki Corona Care Center haman lagi shinong bat Rural Development Block ki badan hakaleng ke jala kanang ba na ban ajing Somali ki priu ki bangat hakajing pang COVID-19 kanang banada bat te lakam ya kajing sapriang jong knyang jing pang coronavirus hapo ke jala kaseng kesudai Baya ki Corona Care Center de banbu haman la kasi an RD Block kanang ba na ban ajing Somali ki nongpang laong upresiden jong ke PDF ubalong ru menteri sarkar uba bante do lingdo hakashiti balatho sa menteri rangba ukonrat ke sangma. Ban penkut ya kubol sa sisin yang pensngaw ya kimat bukongsan. Hadian Henry Paulai singi nang her ke jingyo pang COVID-19 kibriu hari India. Syajit ke India kum kadukot jangka United Nations Economic and Social Council ECOSOC nakabenta kasnam arhajar arpau hadu arhajar arpau sa. Bat nang duna kibayot maya ke jingpang COVID-19 ha Meghalaya kibadang shitom kilahir syakasan hajar duna. Katul ko kubor kalakut nak All India Radio Shillong.